Thank you, YMCA. Me no say no kase. Ko tell me me ana ko ye dey. Me pasre no. O be say ye to train. Never. No do me. Epetia. Etibia me no kasa. Mansan. Akofena na akofena ko be say mansan. Aye be say yo. Insan. Ana akofena. O me nche. Me da wono no me hunu bibi wo me mu se ababe ma me da wono ni na me wono a se ne meye no sa wota no a wota me hunu untumi nsesa no untumi nya de hwe e se wanka sa wota no uni tumi bia wo yam fa me compare obi a like a wo kisa funu to dem ha ensenteni abi wa ye or the 10 years to asori so obi amu da obi amu or the 1 year ka ho se na be na be confirm na ne wontumi na ne ntatia ne wontimi nane tafre na wababa gina ho na wakata na we papa ni monyam akoma sabe wadini eyaduma Dabi abukodro be tie se mo kekan and some pasa unnecessary unsubstantiated allegations yan say am ground with be innocent man to be man papa ni ma yeti na ya pop to assembly passa na ya kama ne no prase asem so di pare kanu hwe de ogina ho ne ye bia me ya mo ka so ma mo ko di matem aya menye bonsam samuna ye kese se de Kodwosafo kantanka akiri ne ma Adwoasafo ene Akofena kantanka 7 do mo dia bom se kamia se Krisosafo no mu achemieru fi se Akrobeto Oheneba Ntim berima omo supporto Akofena echi tententende enura emu cheye okokumase a Adwoasafo ne OSEBO de Zaraman apagya omo se hwe yenim obia no betime edi papa na de gese yen ena oba empota so a Akofena ene the half of asore no enso abo agirem Akrobeto so girem two troches enura wetu na we yato apagya Ghana ye da soro ne ante asem a na nya Ghana I had a reason share page na share mami like it drop or comments me no ka say Adwoasafo the woman ken was won tiase wa ye ne papa na yi wasie no wa ye na ase asore wo kumase apagya nipa koye ba omia mo koye ene obia nanu asande no asoso Akofena a ne wele bai kire se wono na onhwede papa achi otisi mu no ne oni Akrobeto ina Akrobeto je microphone Oheneba Ntim member je microphone ewurade enso bo OSEBO we eye showdown nanu na OSEBO zara ma so te no soro ho we your friend of remix on me ye no remix the amount we ye remix say Kodwosafo kantanka remix apagya Adwoasafo throw shows no o throw punches the pine na frikumaso hwi na drum porta na Kodwosafo kantanka so age mic no so throw the back etie be yi ni obi ni nua o ena papa baako na chini asem na yekese Ghana chese ya da soro bia asem foforo na eba na we no ombit when be say asemi he say no Akofena Oheneba Ntim berima Akrobeto we say we will face why Zaraman woni Adwoasafo yam primo mu wasore no it says obi our crowd ucha Akofena crowd na nothing Adwoasafo so de o say ma yes mo awurade apag me da wono no me hunu bibi wo me mu se ababe ma me da wono ni na me wono a se ne meye no sa wota no a wata me hunu untumi nsesa no untumi nya de hwe e se wanka sa wota no uni tumi bia wo mu Yenum de papa yenim no yenim obi a efisa mimi so me da ye na obi anyina ho wo so da na obi anyina ho o ba so we se o ba be penkwa ananya sa na wo nua wo ne ba asore aka se o se o papa wo nyankopon eda fam enti wo mentu na nsi na yiase na sebe wo so wadwene wo fam nti na wo man kwade nti
wo se me nkɔ mo a mo ha no me wura onsua mu nyinaa Mansan, Akofena, Toto Sarfo, Mansan. I am the Messiah, his son, Nanakojo Akofena. Nothing can ready that. Yeah, no dear. Papa, Yenimuno. Yenimu will be if he said, Mimi Sumida and now be in now. Who so then will be in now? Oba, so we say, Oba the pen, and I know. Now, we knew I won any bar, sorry. Aka shall say, O papa, we yank upon at the form, and to women too, name see me yassi. Now, said, also what do you want for Munti? Now, one man called the NT, who say, Minko, Mamma Hara, Mira, O Samuna. O Bia, what did them Yankunton Yankupon, O Sobia. I do not be a Pebia one yaye, I beside you get to me, Redman and Sankano, and then Yankunton at wing, as I said, Yadin Kurim. Yabako so adin kunim mamu mo bia na adaye nyame ba ko na papa obesen ho animunyam ya bra bo abasisa na domti amen yam famen compare obia like I won't kiss a phone to them, and Centennial do I or the 10 years to a soldier will be a muda, or the 1 year count, and I never confirm. None I want to mean none in Tatia. I want to mean none in Tafre. No, a baby dinner hop. No, I can't now with a penny when young Ackerman 77. What did a young man? Nothing can ready that. Yeah, no, dear. Papa and Yenimuno. Yenimu will be if he said, Mimi Sumida and now be in now. Who so then will be in now? Oba, sorry, we say Oba the pen, and I know. Now, we are winning the bar, sorry. I can't say, Oba, we young upon at the home, and the woman too, name senior yassi. Now, said, what do you want for Munti? Now, one man called the NT, who see me come, Mamma Hara, Mira, on Samuna. Oh, Bia, what did Yankunton Yankupon, on Saubia. I do not be a Pebia one yaye, I beside you get to be ready man in Sankano. And then Yankunton at way, as I said, Yadin Kunim Yabako so adding Kunim Mamma Mobia Nadaye Yame Bakuna Papa Obesan when we yam Yabrabo Abasisa Nadumti. Amen. On some Cassiapa Makosibo. And somebody Yakasa ye be a quaya will be a wadansie. Na okasem bi
come in the home. May I walk outside the man, Mukudi Matamo. I am no more some. Oh! What shink at the man? Me? Aha! I'm so glad like you was you. Nipana Upa, Okoto the King, Essay at the field. Nipana Upa, Oko said be every was said, Open said. What about that? Or my one? Or Mount must be traveling some show from sea. No, sorry. No, what Jeffrey of a person. Also, they can't know from say, hey! I was only and go there for a memory group that she now you're going to her. Every big time, Nyapo. No one wants to do the driver, near by the Sarfo. Hopefully, Adiga was it a park? We are almost in the Oheneba community. Oh, no, that's a very passion. You could put to. Hey! Dananata force, say you're not dome. Ye that's what him. Yes, Yamuha. Or see baby a benu, anaba saesiano. Name me come home. Myself were rather no yada. It's your nanasa for Kaya. Yada, your wound is so a woo. Your wound is that what damn. Your wound is a war home. Now you did your such and say. Ya quite Yahoo here moo. And so her to ye. Na ya di jidi eboni dia obaba ba ya mo wadwuma obaba abaya nsanchirane etansa oye nyame kroje ono ne ya kanea wodi yanim onfa ya nkonkodru mizrim asase ne so ono nti ne ya ti ase na yene ya sha ne bo se ne wa beja wa asase so ha bia no yan ne ma yan Kristo asafofo ye behwe ama nanum onyam adadi ono anum ye hallelujah ono anum ye be bia ye fi ba ye bia no onyame kanea no ni ye nim kan no fa ye nyina nkodu asundwe mu na ye da ne ye tisa akokọ obon a na ye mwa munua ba adu asafo minua no ma kama ho Papa Busia, and it more Busia for a year in a Simona so. Ah, Mobeta yeti, Amaya ye, Amanaya fair, Amankunim dear Abba, Naya Sido, near the Damasi. Nanasa for Onkayana, your home. Nanasa for Onshayana. Yayama. Man. Okay, maybe any of you. I say, what about brackets? Me who am we winning? Man and mama. Yeah, ma. No. Oh, Emana winning. Hallelujah. Aye, ya kane mampanyi abedi eche a wati dwam. Aye kane mrahye bedwam ya kandifo ene mpanyimfo afi MPP mu a munyina mabeka yensa ewa ha. Mabusua me maamenom ene me wofanom. Kristo asafo asori mpanyimfo asofo ahemanom ahemfo yenyina yenyame safo esi mu ahenie ewo na hememu Kristo safo members nyina
ene mi gina mi nuanom ne abusua na mu e de aseda kese a eni kabia ene ba mu nyina. Hallelujah. Ene eye ni je da kese de maye. Na efan ya rehoda e de maye. Na emu na nasafo e ka kire yen se oni ho owo ho ni ode ba na saase so ha no wa momo amfre nipa bia menu mienu e no bo mu e de freye nti asodi abeda menu mienu so se akwantuo na papa be sha ase no menu mienu ye beye dai abusanfo ye de yani akiremu ewo apostle Joseph abusuamu ana enne edwabo kase mienu na ekoso na baako na eye Thanksgiving service ya ekoso ewo Kumasi abonten so a adwoa asafo ene ne nuanom binum ne abusua adofo binum eye de share papa na anyunyam na yeba nkana abonten so a na eye Joseph junior dodo na efre na Akofena enso ebu dwakese pa de ye asore de share ne papa anyumonyam na asore ni mu no na omu invite me Ntim berema enso ebepie mu ewo edwabonase na Akrobeto enso ebepie mu Akrobeto na dodo na ebisa se papa no ewu ya omu deda no omu sie no wa maase but ene odi nani ekokopie mu ewo Akofena asore kase a oye no ewo enkran ememu ne papa wuye ene dikan ya wabo sa edwa kase yi odi aye asore na ene eye chairman ya na otene dwamu no eye Ntim berema na ene nsema odi etutu dwa no na me pese uye di na utie bi nsem de papa yi ehwie bi egu ho pa otutu bombo pa e de gugu ho na me pese uye di na utie nsem a nana Ntim berema de etudwa abra na Akofena eye asore de hye ne papa enumonyam aha eye on news GH media. This church. Dabi abukonoben tiensemo omukekan ensemo basa unnecessary unsubstantiated allegations. Yensa ya mokra repeatedly innocent man. To be shoma ni papa duma ye yeti na ya pop to assembly basa. Na ya kama ne no prase asem so di pa ne ka no hwe de ogina ho ne ye bia. Sano mabiate eti Kristo asafo ewura no wokọ baabi ofi baaye onyame bia ba wiase ya wokọ Moses koe Elijah koe Elisha koe Peter mu nyina koe edu yewura so wokọ asan je leader ono no tiase a wonya there was attack on him. They be check Christ as a tina one they can be a dania woman. Or the doba apostle and a Joseph Akofena si ho. Attack your apostle, say. Young conquer head, you know. If you conquer now, man can in the west. Young apostle, no. Yes, unsensitive argument. Hallelujah. Waliyana. Yenyakopo. Hallelujah. Me tesiki bi mebi. Beye almost 40 years me. Someone papa kan na me kan. Just a brief. Are you okay? You go so back on that time. Seven no you go fu. Etiedu ye no edua bi si ho. Enipa me ka wo ye sister preach money first say nua be ya wo no kanta ano ni ten. Se nipa de bi wo ho. Asama mo we ni ehie pa me 58 na wote. Me be oba kokko. Mo cheta mi ye. Listen to me carefully. What's the name of Akofena? Nam the abandoned by Yadi. Those days, if some Natasha who said,
Opa koko odi ne wo a se de fi de akola no den fe edi de opa to ye se akwada ne ba obetimi ya bo ma de opa to ye na ayi 40 years back akola kokoro if se ma classe mu se opa koko odi ne wo a se de fi de akola no den fe eti de opa to ye se akwada ne ba obetimi ya bo ma de opa to ye na ayi 40 years back akola kokoro Miura kasemo kasana ya wona na kofra ai ko tuni di ewo ye friend say thank you MC Miura kasemo no kase ko tani e mi ana ko ye dai e pasreno o mi sa ye to tre never mo adi ni etetua etetiam etibia mi na kasa Mansan, Akofena, Akofena, Mansan. I am a Messiah, his son, Akofena. This is a book. I was here, Apostle of one arm. If you say, well, what is the power of shadow? Umpo, a shadow. Nana, Ono one for woman and call and mine. Asumaya sini papi ni wado enyanwe. Omianu da yawo. Nadawo mu ahuni mebo. Aime bwa ye kwi. Me nkoti a obi o social media on cast me entia na omo a Christmas afofo a omo koye papa yie ni nyina case de omo chi na masa e kom de wakopa aduane di wunim ne awoka ye ya ade ama ya papa ba na ni aja wo se ye ne ye ko na yie no case de asi na wunim ya so yo mu nsam ni ayen ni wo papa no wunim ameka papa ho asam kiro tia obi o social media on cast me entia na omo a Christmas afofo a omo ko ni mo papa no wunim ameka papa ho asam kiro me na me ye muzama disco Christoni na me nye Christmas afoni na me hu papa da ewo bechem asami kan 1986 na me me papa ye kwa sorry ya wode nwumre edu kwa so station am say obi twinum Christmas afu me ye be kwa yidom me so me pa bi nyum pa ente maami ko tie omo nwum no bi ya pa ye no omo chiro mi din me bo omo sisa omo nkonwa omo busa me babia me tie me kire omo ma omo ka say eye me rapa Friday omo ba hwe babia me tie na home da no pa omo be fa me am ya kwa sorry Asumaya sini papi ni wado enyanwe. Na friend na makeke eti e catch us if in there ko ya na make ko de madam friend na make one friend no Apostle Nana Ojo Sarfo Akofena me pa chawo Ntim anu si boni say OSEBO ni yewura he is qualified to lead this church. Dabi abugodro beni tie se mo keka and some basa unnecessary unsubstantiated allegations. Yenfa ya mokra with PTB innocent man to be family papa na ye yeti na ya pop to assembly basa na ya kama ne no prase asem so nipa ne ka no hwe de ogina ho ne ye bia aye me ha mo fama so from film so come try me short me ma me asidan kese
and no chairman in Magina, no woman and son. Oh, when you know, one who feels anti-Gabi, no mamma, you got me, no papa, you call me. It's me, papa, no, the Bemoami, and I'm a local poor. And then no, your chairman, and your phone, I carry home, and so 4 p.m. and I'm there. Move on, so damn you, rubber you. Men sit down and move you. I feel come off for, oh, mammy, I sit down, now, mamma, share, that's a so. Tano, maybe I take it to Christmas. You will have a cup, baby, if you buy it. When Yamibia baby, I say, I will call Bossi Koi, Elijah Koi, Elisha Koi, Hitamina Koi. A do you as will call. I say, the leader. Or no, not Tiasia, there was attack on him. They bet check Christmas as a tiller for 1 year can be a Dania woman. And then, or then the Doba Apostle Nana Joseph Akofena Siho. Attack here, Apostle, say, young conquer head, you know. It will conquer no one in the West. The Apostle, no, would you want? Emma, you know, you need that. You know, you need that salary. We both need Nana, but you, Sarfo, Akofena. We both dinner was a Nana to come up. And now when I was 60, one day I'm leader. And I'm saying, I. And I say, obviously, my name. And I'm saying, Apostle Dr. Producer. Para and Yenimsa, Papa, Akra Kroi, what in to me, a BBA better. Ama wababa running mates. Yatete. Tibidia menam na metete. Se Yankopon ya domwa na eja nyame etumi so sania. Honorable Sarah Josafo, ye money din say honorable. Ye be body din say Vice President of the Republic of Ghana. Muzama disco Christoni. Na me nye Christ asafuni na me hu papada. Ewo pechem asami kan eye 1986. Ana me me papa ye kwa sorry ya wode nwumre. Edu kwa so station am say obi twum Christ asafu me ye be kwa yidom. Me so be pa bi nwum pa. Ente maami ko tie omunwum no bi. Ya pon ye no omu chiro mi din me bo omu mo sisa omu nkonwa.
omu bisa me baby amete me kire omu ma omu ka say eye me rapa Friday omu ba be hwe baby amete na homeda no pa omu be fa me am yakwa sorry eyampa Friday no omu bai omu be hwe baby amete ento omu ka say homeda ebo 8 anopa omu be fa me senia emre bi atwam ne yakwa sorry anopa no na we ena fida no ade e be che memiri da ne yakwa sorry no eda ha na me so dae me so dae na me nam na me ko ena me ko hu abofo a omukala etise Ethiopia fo omutwa obi hu ahia na nipa na omutwa no hu ahia no na bodu se ye fita na nimu yesren enya masem ntimi de metwa mu koi ena mete se enibi every edom no mu ba se monfra akola na okorumra na me nsoma no metwa mani no me hu akola bia ntimi yese me ko eni no this time around a bike with echo abofra na okorumu fe no mame me koi me ko si me pesa me suma wo be ko me so lumai me pa cho suma me ko o se ko na tam so a me fro na sinkem wadi nda asama mi kan mini aba joshi ye me dance ni ohima aye me dance ni me ma me a me boko si atafre ade bi e wo mi tirimu bia e wo ni tirimu Ono man for woman and call and mine. Asumaya sini papini wado enyanwe. Omianu do yewo. Odo wo mu ankuni mbebo. Ayi me mwa ye kwini.